Times of Manipur Tom TV Miam the Nong Kudul Tamzaba Studio Speak, Ming Tabi, Mampunapo, Hanumakta Sapiana Tramukiri. Nasig episode Sada, Queen Akana Zagadori Basina, Interior Design as a Career in Manipur Habisig Matangane. Hariba episode Sekidamak Akogi Studio Darlings in Biribase, Interior Designer and Space Planner. Suresh Hydromni, Ahamada Tamutramukiri. Nasig episodes in Ahamada Tamoda Lakchani question say. Haidi interior design की experience इनखलक लिबे experiencing से सिदा मसेगी कनो सेगा हाइदी सेगी अजुकी field से का चाना का दबा करी करी course चथबया यमदी हाइबो coursing असे pursue तो वो institute सिंग से ना कर्म बनो हाइबो दी मतंग खजितंग थम्बी होय interior design की course अमा तौगे न खलगदी any person कोई हौरे बंगांग जंग हाय तारे होइना 10+2 दगी दी ख्वाइदी suitable होय 10+2 दगी हौरगना मागी टाइमिंग हम साब टाइमिंग हाय तारे अदुगा पर्सन मसामक कोई मसादा क्रिएटिविटी खरा लेबा म दरकार होय अदु मासे लाइक पगुंबा खुद कितंग हैंडी होइबा होरगना हेना एडवांस होइबा हेले हाय ताय अदु मासे कलर की मतंग द खरा मसादा पामजबो ओइगदबा अदुगा की मौदा खरा तुम पामजबा हाय तारे नको अदुम खरा अदु ओइरगदी कैरियर से खोइना मखातन सथरकपद सक्सेसफुल लन ओइगले हाय ताय इंटीरियर कैटेगरी and interior designing की course अमा तमगे ना हाइबगी हुजकी लाइकिरबा पोचदा अखोइना 10+2 लोरकंदा चंगबदा डायरेक्ट में इंटीरियर द संगसु यारे अदुना त्रगना अखोइना आर्किटेक्ट तमगा आर्किटेक्चर बियाक तमलोइर मतुंगदा माजे इंटीरियर ओइना चचकेन चतपसु याय अदु पोटी अन माजे शॉर्ट टर्म कोर्स तजु लाई कोई 1.5 years kumba diploma anduga 3 years to diploma and 5 years no degree dum chakre and interiors katasu koina bachelor BSc interior architecture and mislari BSc interior design haibum slare and BA ke sum lejare and career se automatic akoi manipur gi site is high tare akoi room site interior de kharadum mamang de haunasu laiktaba podam khak oibanina hauzik lairiba anoba train sidadi आइगी साइट की ओइना लहनजनी हाय ताय केनोदा इंटीरियर डिजाइनर्स याम वाले मणिपुर कोई मणिपुर यामना यामसे इंजीनियर म मसिंग थिमनन लाइरे सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर इवन होजिक आर्किटेक्चर सो मसिंग याम चले हाय ताय कोई अना कोई इंजीनियर गुंबा अंदेगी आर्किटेक्ट अंदे इंटीरियर डिजाइनर यामगे कोई सिटी फजब हेलकने न खल्ले आई वकलंदा अदना अरे कोई सिटी से डेवलप तौरे नत्र मसक फजरे हायरगदी सिम कोई इंटीरियर डिजाइन और आर्किटेक्चर से प्रोफेशनल मसिंग याम खले हाइना सक्सेसफुल ओइ खले हाइना खनबे याय न खले अदना अन इंटीरियर डिजाइन से कोइना तंबा केनो तौब सब्जेक्ट से कोइना इंटीरियर डिजाइन हायर कंजे इंटीरियर डिजाइन की मनुंग सिदा मुक lighting design tana toan lighting khatang tamaswe aduwa aigi flooring gi matang ida flooring gi design completely ma separate when tops mai gi jaga mana pami ba particular koi gi keno oina hai tare koi gi category oina toan elaborate to mu yari hai tare ada lighting design khatang to the lighting se koi design khadatuna so ba scope ma hoye interior design as a whole natrakasu करीम मखोइना तमुर कांदा मासे एज ए डिजाइनर मो ओइट्रस टोन कंसल्टेंट म टोन बा वे दम चटप सुमु यारी सागी ओन ओइबा केनो ओइना लाइटिंग कंसल्टेंट काइनो चटप सुमु यारी बम टोन अदुना केनो इंटीरियर खटगी नि हाइजरिस अदगी मो कलर खोइकी युम मखोइना पेंटिंग तौगेन हाइ मतमदा जिकी ते डिजाइन डायरेक्ट नत्रसु टोन अदु कंसल्टेंट नमसु खोइकी कलर की टोन नमसु लैरी अदगी फ्लोरिंग असु लैरी अदगी material मैम असुलै मनुंग कोई युम मा मनुंग केव मतम संगी से पबा माइ तो दन साइ इंटीरियर की मतंग से हौरै बना सिंग ददी खोइगी तसेंग नमक अतोपा याम हाई लेवल होइबा केनोदा केनो आर्किटेक्चर से करबा मैथमेटिक्स का याव आर्किटेक्चर ngमोइन हाई तारक सु कोइन इंटीरियर इज फुली फोकस्ड ऑफ द पर्सन विल बी वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ हाई तार अदमा यामना तबजानिंग हजिकी मतंग दुदने हाइदे ngasai gi kai kai institute da pursue to ya ge
or name common level institute sing hoi kitang ban institute se manipur da khoi gi lam se da di hujik po gi di adu gi se leitri hajatai adu ga mapan outside manipur da di ayamana adum yam leire maming oina panjarab da oina sum bangalore leire nina bangalore gi oina khar sum panjarage na bangalore na sum palawda khoi gi action na nam leire andagi bhog institute nam leire khoi kano short term cost ni ko tham ki haitari aduga yamna khoi gi graduation oina bsc natra biak oina tam ki haragana khoina kano so bangalore da haraka bits and various institute of architecture and design adugi malai jakre adigi oxford su leire adigi kano mumbai rumna india ge maming chatpa haragana spa aduga jj architecture college leire amaiton yam leire kano gidi maming gidi ming se list se khun list out da khara khoina khangba khara du khatani haitare yam leire du career gidi अदुगा इन मथंग लाक चनिंग से होगी ngसा ge interior design की scope से मणिपुर के context खतंग ना तब द whole of the india की दी मागी scope से क्या मुकती लेबी whole of india की दी scope से kenoni hojik yamna competition yamna high oi sing hargadi ngasi aina sida manipur da isa ki huirom design studio na hangjari basi koi we have very limited competition je automatic yami gi koi design keno se improvement hela kadoini adana metro city gumba delhi gumba aduga kolkata gumba natra mumbai gumba bangalore gumba dadi competition automatic high farms more than 100 to 150 farms in the laibnina adu mata to moje apartment ama design apartment ama the interior ma darkar oi base apartment ama je around starting from 600 flat tagina 1000 5000 de laibang aktani aina yum lising ama design to ba haje chahi rum sangdir jam sangar ba chahi ne aduna adu to client amam individual flat amam gi owner amam lakdoini hai owner amam ki design different oin mo rakadoini and aina sahim da yum lising am design to was a big achievement ne adla manipur da aina sahim da yum tara am kun ma tawri ngam ba aduna whole india gi ona di is a very big challenge opportunity is very high aduga keno to bugi challenges am lairigi upgrade hele hajabda aduna India as a whole in the requirement am lai hai tare multiple of requirement like designers am require oi hojik lai designers jina akoi bu thabuk subungam de hade aingun client ngasi kunum kuntham lang matam da akoi thabuk subungam de kan demand helapne pikro mani pursue akoi thabuk subungam dri projects demand pibungam de canada creative am kangina koina no da yum sum design tawni have laite sai jum se manung room amang se na idea am thorok pe ai ang wala client nu pam bidro koi anu change mu taw doini adi client nu require ba matung ina koi different way to change taw doini jum design taw matam so queen sang and demand is very huge and requirement am lai bani na haurai bana sing da interior design course taw either study from short term course taw gera natragana as a degree on legally practice taw ge haragana BA kumba duga BSc in interior architecture na interior design da higher level da duga master ta usu ya muksu amke hena detail on adu sigijina mu koina qualified on as a consultant na designer on sapri wafum gatana tana as a faculty on sapazui wazasing college da keno in faculty on sapazui adu su chauna lai haita मथंग दा आइना तामोद लाक चनिंग बसे आइदी मणिपुर गी ओइना सिगी इंटीरियर डिजाइन से सिदा ख्वाइदगी चुनागदब थीम से करी ने खनबी अमदे करी करी थीम सिंग लेबी इंटीरियर डिजाइन की मतंग मणिपुर गी चुनागदब थीम जदी यामना लाइग्रा अदुबो खोइ हुजि हुजि की ओइना यामना पामजरिबा काय हाइतरे अखोइ गिदि अखोइ ओन ओइबा इटनिंग ओइ पोटा यामना मैम यामना पामना सनी फने यामना खोइना मेटेरियलिस्टिक ओइ बमोंगदा खोइगी मेटल गुम्बा ग्लास गुम्बा अदगी jam luxury way da haitare yam glossy ba way da satpase kaya yam yawbdi natre aduna theme da leje makhan kha yame theme da koina contemporary habum lai aduga amana koi classical habs lai adigi modern design habum lai adigi mo koi victorian style na koi british na matam ta townram style sigi way da taw suyai
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯤꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯦꯂꯤꯁꯅ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯂꯥꯕꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ contemporary design asina kaino har kano khoi mix company sai khoi art ki dhara mix media haibdo adu pot ama khone and contemporary se modern ga classical ga ani gi marak sida khoina classic design ani gi marak sida material se mixed tobe hade jaga am laina u khara sina pot ama oiba aduga same room dani ko haise aduga amadana he khoi metal gi khara he oin bagumba for example khoina living room amada khoina sofa set ama thare sofa set ama tha matam je sofa set si leather ki sofa set thare khala se ko leather sofa set tha matam da ise leather ki center table tham bagi natragana glass ki keno center table tham bagi adamaina koina concept adum masi keno ni basic keno ni adamaina lai adubu koina madugi mohta glass ka keno ko thambai mohta wooden thambai ai natragana koi metal hai tare metal thamagana ula maji contemporary pura mix up work doini adubu design punamak se khoina mid na yem na phajaba dubni go khoina phajaba na law se aman aingonda sense phaujan ba phawa sense of khoi design ni belonging site are adi pot se fill the pot to ne ana adu na tabi khoina fi gi cushion fabric ki ba sofa thamaga su ai pot se da chanaga da mo na khoina semakani adana wall makta jo khoina wall ma da sumna painting tawai mo to khoina cladding gumba to pogumba wooden cladding to so yai ma to se dana matching oina na ba adana hojiki contemporary design de khoina mixing khara otore mix media type mix khara to podum ko ore aduna contemporary ge laigre ana khoina hojik amuk keno da classical haira kana na khoi gi mamangai da chanaramba keno gi type da khoina sum urup da sina khoi gi theme je amana keno gi oina ni ko manipur khatagi wana as a general theme hai tare ko manipur gi oina de khoina theme ha je interior ga kasu thoidong na yamna keno oina elaborate na lairum da bani na makha je khoina tiles ti kuidriba pot am kani material am kani makha je khoina wai phajana tail klai bhai bdo adu maina phak thar ga lai ko pot am khoi bani adu manipur da sana ba theme je hujik ti yam hai tare adu hujiki classical la lakcha kan je da classical la khoi flooring ja khoina wooden flooring ohen ba aduga khoi gi side kitang neutral level color gumba khara happy ba wall color gumba se ana bedroom makta haira ka ja khoina wooden flooring na kai da sina ge ha kana khoi bedroom gumba se ni khoina bedroom gumba je khum lok chang matam barefoot chang matam da khoi temperature control to bu gumba ni na khoi hippa ka su nuai ba khot ba am flooring ground floor da lai ra ga di yamna khoi effective way pot am khang ni living room gumba de kya de hapti hamna de and when investor gumba hapagadi is very good ni and hojiki khoina classical la yaro ko dena khoi gi design je khoi gi u gumba pillar gumba ju kar hak pa khut pa gumba khator pa adigi furniture mak ta thar ga jo furniture je khoi kitang khoi engraving top pa gi design lom khara lai and when falang na thek pa photo da su ariba photo gumba thelaga admaina sema kanda color do very neutral la ma season matam vibrant color kya sina de and contemporary the vibrant color dum sina bi ai khoina kana da magi habit contemporary modern design kitang na bi ba pot ok oi ba haitare mix ni na ko na classical se jiki hariba have an engraving room chale detail work am jaw haitare starting from flooring dagina furniture dagina wall dagina and khoina decorative wall the to ba mayam si bu yaun haitare adu mayam lai aduga classical ka victorian style ji ka khram nang nei victorian style jina khoina victoria gi ming lor ka dum satki photo khoni khoi gi western british lom gi side ta moina chok sar kan khoi wall glazing jam basan tawe wall clean tawa furniture chu ngai ani gi door hairo ani gi sai ceiling makta hairo ceiling ga je khoina khoi gi cornice macam sa hapaga designing pura craft tor matung ceiling mathak se ne ko painting ga ye ga wall ga je painting khoi thaini gi ba khoi story khoi craft tor hai tare simyam je ye ga thamba kan je khoi phajaba look sam khak unique oi ba pot no khole emotion victorian style on the sale adu so victorian style jo furniture types of furniture me am lai furniture je tonga na victoria gi furniture design to kang jung lai ni ana hojiki hai ba
keno myam se theme myam je khoi gi as a career mak log tar so ai di contemporary design gi katang tawni hai jun tawbu ya ongni ana khoi ngasi studio hidrom design studio so khoi jo we are maximum khoi gi thabak tor jam contemporary ne khoi na tawas contemporary na khoi da contemporary sina khoi gi manipur da ko client sing sina hena keno tarapagi adi order tarpai mola tra adi amna hena pamna blo client sina adu keno da khoi se classical way da pamasle percentage ratio and hot pop kan da khoi je contemporary khar nuai play kind availability way furniture availability way pa aduga khoina design top matam da so khoi gi taste da ne ko khoina kind mix to nuai pa aduna khoi gi direct typically khoi Victorian style ta ka di khuchang ba hele matam chang ba hele adu investment chang ba hele duna adu se amuk khoi invest over da kitang higher level family na taga ding amuk tabu gum sum yore hai tare classical dum phajana chali classical je khoi manipur to har ga de khoi gi itning oi we da tabu jum da wa gi design kum ba khrapi ba khoi gi manipur gi le ba art and craft ki pochai khar sijna bi ga mafam cha chan thambi ba gum ba aduga khoi gi thaina gi painting keno sunu tai gi matam gi da khoina sunu tai de lai mu na sinar ni sumaina khoi gi kitang international keno gi khoi gi color code ki type khar man na phaj thok na gi sina ba su yam phajai ba ko adu gi da khoi craft ki brown color pots haba matam da automatic room je highlight to thok pai tare maina to yawe aduna sai theme jupu theme ahum khak lai yo pose dum manipur lo inchana ba yaba ngakni except Victorian style natna classical contemporary is very demanding aduga hujik amuk demand amuk khara ina nahajing na hule bijna pam na jina khoi mapan lom da sum like tam chal ro ga lai ro ga thabuk to kanda moi gi keno se ka hatare bafam da lai rom ne moi gi way of style pang pagi modern design jam pam na khale modern je dana amuk su maintenance something na down wer ka doini am mo just straight line gum bana ayam bo wer pa aduga poaching textures am yaudaba aduga color da ju kitang subtle loiba color hai tare kitang ingba neutral color gum jam sinar pa furniture mak ta ju hojik se simplicity koi gi modern design je simple way da design am tawna pa adu me am se na modern jam na pam na re hojik se anna nahajing da di inclave nahajing di fully modern ngak ta design to bi ai human interest modern o hen beyond toina furniture mak ta hai na same series of furniture modern design furniture to ana mu oil yare hai tare adama do modern ga simplicity ga duga khoi yojiki minimalist ka jom habit somewhat moise keno oi bapot am khoi related pon khoi keno da aina am simple way de legi hai ka achobo ka ma dai se bed am khatang ai gi ken bed ki court sam thang thamaga atopa surrounding je furniture kam nei tabida open mamang je window ga open thamaga scenery ga view je phana yeng ya thambe oi no simplicity ma khalani plus minimalist ching ya so adu gi nuai ba sule da yam general taw je hojikti lam ju kya phangna damina thaina da no ko yam chauna sa ba jing ngam na de ko an lam phangib se khoina matam dagi thaini mai te room je yam chaw bane ma khoi di 20-25 size je chap chare an leina rin ne na 15 to 20 feet as ana hojikti adu phangna tamina 10 da 100 jawre 10-15 da 100 jawre size picture panina ka ma da khoina bed thama matam da sofa coffee table masam thama study thama je ngam me hojikti ngam ta yaw apartment ngam de am ken ngam dre adu nam luxury room da interior is luxury ki ne hai sa ada interior jam luxury khatak jum nate interior je phajna taw bi aina ka masam lai re ha so mi ka masam lai re thamoi se phajani ngi hai bon da we are ready to help it we will koina any options me am pirakani nang this might be an has ideas me am ko maina du gi to bi abi keno se simplicity ju em tine phajana ya gre aduga ujiki keno se koina minimalist hai tarin ko minimalist am Japan gumbal lam jile am si nei mois ken honda moi gina suppose koina upu ma bedroom ma da ai gi working wardrobe lai na tra upu lai de upu ju mo yam pik kane ba upu ju fruit amaga khongo amaga magi require of photo adugi ai purisa ne blazer mane tie ne tra amom de hen thamoi mi limina sa koi smai tham ka dai je upu chom lai tiare phiron khi mayam thamjan na hon je adu taw go moisinam ana tu me din nit leba even moi di bed
room bhauda moise bed tumbulur kanda on khalaga hapsala thamyo entire room je sinaba ya aduna kamaina tawge hakana ina bedroom oin ju sinaba kitchen oin ju sinaba dining oin ju sinaba living room oin ju sinaba and kama in studio gi type da kama lay poche ai loi sinaba ya ne aduna khoi single person dum lai ki hairo adum kana khwai di numai pot adum ba minimalism sine adum kan na khoi gi upu ba se wall khangan da bit napsan gi ba khangan da bi haitare aduga khoina any scenery ba bed ki items soita jo na furniture hai jo na kan de engine gi gumba adu space to na manage to sine ba haitare duna mafam later banina minimalism ju dum wall gi oina di minimalism darkar oina haitare sometimes kana hang ba yawe Canada khoise yam chauna space on lebi haina rakpa bathroom ta size hairo adigi mo Japan to bathroom ga so bus leiko nema tam khoi masa je khoina suppose khoina flight ta aircraft manung chang matam washroom jam pick paneba pichak pick paneba adu manage to ya ba bathroom manage to ya re adu mu pick pe yai harine ana khoi di bathroom ma je quite a big name di shower area ma phom je 4x6 lai for 4x6 jam chawr ma chang ling lo ya duine movement do glass khara matung da amuk la ka doine magi WC ne di wash basin ni la ka doine ada ayamana thaina khoina sum ujarak pada simrang detail khara marak ta sum hapsarage ujarak pada kain hoda bathroom se ju design interior sum design soi ba sum mar thengna ba yam yawi mamang khoina sum project pajara kan ana bathroom su ayamana soina mi jame te gi am dry zone wet zone gi kitang khaidok piram da adana thonge hang ro matam na khoi gi shower area han tarmagumba shower area na last thangbo posina wang thai tarmagumba adum bukan jena koi bathroom na thu to bi yam lai han dry or kan wet last thangbo pot am khoi ba haitar ado minimalist di bathroom pilakani bedroom pilakani kitchen pilakani aduga space to dim sound me kani ana sigi lai ba khoi gi makan theme khara jigi manung da khwai dagi suitable oi je hoji hoji ki trend di modern ka contemporary se manipur di amna chanaba maintenance low ba pot am khak oi aduga kitanga khoina maintenance tawjage design da phaja halo haira gana khoina victorian style gumba classical style gumba moi sini yamna khoina kana tawe nuai ni mathang amu tamod lak chaning base hana tamona paibi khra project sing ko anumade housing kari kai project sing paibi ni made upcoming project ta kari kai lebi ge adu su kitang tam hoy project se ai ki pass ki project hana sum hajarake ai career how per timing se 2004 how per timing da as a company makakda company usiki ai hana matabak tawjaba company se manage architecture interior design se sigi da ina hana paijaram je Bangalore madi India da lady ba to ba IT company myam jingjigi moigi interior design to office design haita na starting ina anba na tarpaje khoi Airtel company tawjare andigi atoba company IT company myam laikre aduga Bangalore the maximum IT companies around 10 to 15 IT company developed tole including khoi Dell digi Cisco aduga kenogina Mumbai dana kenogi khoi Times of India gi moigi tongan section amak lai adugi Mumbai se adugi pulap moi IT gi section haitare adugi pochema aina loinam design tawsare adugi matamda in company do work toring da andigi mapan outside India dana Bhutan da Drukon and company lai adugi companies jo yamna nungai be experience hang thenagi aduda oita matamda keno da khoina saigi Manipur is a uniqueness haibam khok yamna khoi any design da khoi material book and sida half say have mayam gi demand ni always time any another design to man khoi material book ning half say have am so demand chem aina Bhutan da design to gi IT company am khone adu to consider kamain tawe hakana khoina mapan building city moi gi leba ethnic designs thongnau chamana bi building changawra thongnau mai engrave taw manung ji noi tawning bra taw hai apan ji khoi kem change to be ande moi gi leiru moi gi style oi gadam ni ana atop na taw bi abjana the ana manung ji oi taw na khoina manung ji modern no hele mapani chawti moi gi weda dum aduma taw bi aduna sum sai keno da uniqueness of the ningsang ai ni ko sai ana aduna adugi na Bhutan gi leire anuga Dubai da music same company work during the Dubai gi sek kharagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯎꯁꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯌꯔꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯤꯡꯕꯨꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ SCP ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥꯂꯣꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯀꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯍꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯕꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇꯦꯝꯄꯣꯔꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯖꯣꯏꯟ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯕꯦꯗꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯒꯣꯜ ꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 150 to 600 ꯄꯤꯄꯜꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦल ꯀꯣꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦज ꯑ ꯍꯣꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯁꯦꯞꯇ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯁꯦꯞꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯆꯪꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔꯐꯣꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯋꯥꯇꯔꯐꯣꯜ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯅꯤꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯏꯃꯟꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦज ꯑ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯇꯋꯥꯔ ꯁꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯦज ꯑ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯝꯄꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯥꯔꯆ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦज ꯑ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯒꯣꯄꯥꯂꯟ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯑꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯁꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯈꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ JJ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ BMS ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛ ꯑꯍꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ 2005ꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯅ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯃꯣꯜ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯃꯩꯁꯨꯔ ꯔꯣꯗꯅ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯡꯉꯩ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯄꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ 1,50,000 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯐꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ G+3ꯗ ꯑꯗꯨ ꯒꯣꯄꯥꯂꯟ ꯃꯣꯜ ꯑꯅ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩꯁꯦ ꯐꯁꯥꯠ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯐꯁꯥꯠꯅꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ SCPꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ SCPꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅꯤ 2005ꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯣꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯣꯜꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 8:30ꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯎꯔ ꯂꯩꯒꯗꯅꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯤꯔꯤꯌꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯖꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯟꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯅꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯨꯕꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯒꯣꯄꯥꯂꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗ ꯃꯣꯜ ꯆꯥꯎꯅ ꯁꯥꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯃꯗꯥꯁ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃꯅꯦ ꯚꯤꯛꯇꯣꯔꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ GRCꯅ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯔꯤꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯑꯅ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯂꯥꯁꯀ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯁꯟꯅꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯤꯉꯝꯗꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯍꯥꯎꯁꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯃꯤꯌꯝ ꯚꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯗ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯦꯇꯦꯠ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯨꯝ 100ꯈꯛ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝ 2-3ꯈꯛ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯌꯨꯝ 2-3 ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯕꯦꯛ ꯃꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯃꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤ ꯏꯖ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯟꯇꯔ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔꯅꯤ ꯏꯖ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯣꯕꯜ ꯄꯥꯔꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯀꯣꯒꯤ ꯍꯦꯠ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯗꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IT ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯛꯖꯔꯤ ꯔꯣꯝꯗꯅꯤꯅ
मोइना इन्वेस्ट तौबसे अखोइना पामिबा फजानिंगबा अखोइगी कैरियर पामजबसिगा मोइना थादरकब इन्वेस्टसिगा चानरकना नुंगाइबस हेले मदुन माना अपार्टमेंट डेवलपमेंट कंपनी डिफरेंट हायरगा सोफा डेवलपमेंट कुंबा अंदगी प्रेस्टिज कुंबा नु मैम्स की अपार्टमेंट मैमा अखोइना डिजाइन यम तौग्रे अदुना पास के तौगिबा प्रोजेक्ट हाइतारे अदुगा हुजी करेंट प्रोजेक्ट से अखोइना अयामना इना हुजिकती 2019 दगी मणिपुर लागा थोलाबनिना प्रोजेक्ट से अयामना मणिपुर प्रोजेक्ट अदुम खरा हेन पाइजरी हाइतारे हुजिकसे अदुगा मपानगी से तुम तौजरी मपानगी हजे हैदराबाद की प्रोजेक्ट अखोइ पाइरी अदुगा मन बेंगलोर दा हुजिक खोइगी केनो प्रीमियम विला अमसु खोइ पाइजरी अदुगा गोवा दजु खोइ हुजिक रिजॉर्ट अमखक मोइसु गोवा गिजु हुजिकी रिजॉर्ट से जो मोइगी लमदुदा लेबो वेदा डिजाइन तौसेना खोइ लोकल न तौर सिनरका तौदबा रिजॉर्ट अमखंग ने अराउंड 40 to 50 केनोगी कॉटेज की टाइप सेमग रिजॉर्ट अमखकन सेमबगी प्लान अमसु कन तौजरी अदुगा मणिपुरदादी मिंगोनदी पंजरोरेगी अदुगा खोइगी इंडिविजुअल हाउसेस मैम हाइतारेको अद भिला होइना around 4,500 square feet की चौबा अदुगा खरा मचा मचा सुदुम तौजरी हाइतारे अदुगा खोइगी केनोगी मणिपुर हुजिक लैबा गवर्नमेंट जिना केनो कोई सपोर्ट तौबिदना कोई गवर्नमेंट के साइड से थबा दुम खरा दुम पाइजरी प्रोजेक्ट खरा दुम असिनी हुजिक अदुना करेंट वे प्रोजेक्ट किनी अदुगा लाकदरिबा पाइपलाइन दी प्रोजेक्ट से मैम फजना दुम लैरे मैम की डिमांड जो हेलकपगा मैम खर नुसीबिबा हाइतारे अखोइसे अना पाइपलाइन दी दुम फजना लैरे पाइपलाइन द लैबसे प्रोजेक्ट केनो से सम हायरकना मैरांगलोम साइट जो कोइगी गवर्नमेंट की ओइना को सुम कोइ हेटर हाना हिस्ट्री के पोट खरा कोइन प्रिजर्व तौजसेन खंजब प्रोजेक्ट खलै अदुना कोइगी टूरिज्म की साइट हमदगी लापनी अदु मैम से गाइडेंस से अयामना सपोज से कोइना केन तोमतन क्लाइंट डिपेंड एम तौवे हैज क्लाइंट की अपामनो कोइना केन डिलीवर तौवे बने सोमना केनबा आई दाइ सोइना रिजॉर्ट हम सानिंगे नत्रा आइगी फजब युमम सानिंगे हैजे युम जे नंग लैदुरी पुने खोइना लैगदम नतेना दुना नंगना पामजरिबो युम की वे से नंगना आइडियाज फोंग कना खोइना हेन फजत होलगा नंग जे सुमाइना लैबे यानी हैना खोइना पीदोरेन अदुगी पीबदो चप चाना खोइना डिलीवर तौबो ngam bai tare hujik pogi oina ana ayamna client jingna nungsibi bai je moina apamada khoin deliver tauba ngam du bune aina mathangda tamoda lakchani base handaki manipur olympian park se si sembase khoigi hoidrom design studio na design tawbone habse tajaiba sigi matangda habitang kitang thambiyu tamoda manipur olympian park se khoigi honorable cm inbirin gi inbirin singi magi na vision ni habitai mana adum dream torok lejarpa project ama khakni ada mana idea मैम से मागी केनो आतनी माना पिबिर idea आतनी अनि याम फजबा idea नि केनो द माना आइगोंदा हाइरखिबसे सुरेश सुमाइना ओलंपियन हंदकी मेडल लौरेबा मैम दि हाना लौगिबा मैम जिंगजिगी जगा तंग सेमनिंगी अदुना सिगिदा अखोइगी मैतेगी कोई यामना इटनिंग ओइबा पोट मणिपुरदा लैरिबा सिनबा इटनिंग ओइबा कोई पोट सिंगसे सिगी जे कोई एलाबरेट तौरगा मॉडर्न वेदा कमाइना पुथोकपा यागदगी अमतंग नंग खलोन हाइबिरखि ओदा आइडिया जे अदु हाइरिबा आइडिया इटसेल्फ इज वेरी केनो स्ट्रांग ने कोइदा तौनिंग मदि लैरमगा क्राइदा कोइगी एक्सप्रेस तौदिनु खंगदबा हाइतारे अदना माना दमाय हाइबिरखपा गा खोइना होजिकी तौरिबा डिजाइन दुसु कोइगी पुंगी सेपनी कोइ ओलंपिक मथा पुंगी कोइ पुंग जे अवान वाइ सिनो पुंगी सेप से कोइना स्ट्रिंग जे पिरगा स्ट्रिंग दना कोइ मखा जे लाइट पास टाउन बु कोइ पुंगी सेप याम फजबा मॉडर्न वे रोम द पुथोक पम खंगने अदुना अदु किसना कोइगी आर्किटेक्चर द कितंग अनोबा केनोम खक कोइना टचम क पीबीआई हायर खलक डिजाइन तौजगी बनी अदो डिजाइन सेमक कंप्लीट ओइ बिदनते ओइ अंडर डेवलप त लैरिबा हम कन्ना कोई कन्ना डिटेल केनो तौजरी अदुना केनो gi haita koi honorable sim koi level pairo sarkar ji amna achouba koida keno guidance am ka pbc ki matan
ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯀꯩ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯔꯃꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯇꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯇꯤቭ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯇꯦꯂꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯕꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯅꯅꯕꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ IF ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯦꯠ ꯗꯣꯠ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯑꯗꯩ ꯑꯥꯔꯀꯤꯇꯦꯛꯆꯔꯒꯤꯁꯨ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯆꯪꯕ ꯀꯌꯥ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯥꯖꯕꯤꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯍꯧꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯁꯦ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯋꯤꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯕ ꯐꯪꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯚꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯚ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯚ 22ꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯀꯦꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯤꯐ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ